Ngifonela umngani nami. Ya mngani. Thomi. Yes, lalela. Hayi, ngizosheshisa. Lalela mngani. Kade ngibuka uShaka Ilembe. Mngani. I-movie kaShaka. Mngani, into engiyibone laphayana. Uyabona le ntombazane lena uNomzamo ayikho right shame. Iyantshontsha le ntombazane. Iyantshontsha le ntombazane. Uyakhumbula ukuthi wena makwama weekend sihlezi sikukhuza ngoba wena unalento yakho le yokuthi mangabe sekuphuzile ngeweekend uveza amabele nezinqe. Angithi uyakhumbula? Into zakho nje lesiyazi ukuthi ukuveza amabele nezinqe into yakho. Lalela ke. Mangibuka laphayana imovie kaShaka ngitshele mngani ngababona. Bantshontsha mngani sebentshontsha idea yakho yokuveza amabele nezinqe. Kade ngibona bonke mngani baveza amabele. Yes mngani, bonke sebeveza amabele bawaveza exactly njengawe mangabe wena udakiwe. Mengabe wena udakiwe ngeweekend bawaveza exactly. Uyabona izinqe baziveza njengoba nawe usukuziveza masudakiwe ngeweekend kutshele. Sileze sisho sithi hayi izinto zikaThomi ke lezi. Njalo ngeweekend uveza amabele aveza izinqe masedakiwe. Yes mngani. Bantshontshile. And ngibukile laphayana masebenza ama-credit abakubhalanga wena mngani. Abakubhalanga ukuthi into zakho ukuveza izinqe namabele. Kodwa bonke baveza amabele. Bonke baveza amabele baveza izinqe laphayana kuShaka Ilembe. Kodwa babhalanga ukuthi lezi original ukuveza izinqe namabele abashongo wena mngani. Mina ngithi thola iloya mngani. Thola iloya khona bezokubhadala ngeke. Thola iloya mngani. Uyabona uNomzamo kade babeyisho le ntombazane kaMbatha ukuthi iyantshontsha. Intshontshile ngitshele mina mngani. Abasho nokusho nje ukuthi mhlambe ba-inspireile wena mngani. Abasho balibhale negama lakho laphayana kwi-screen abalibhali. Namngani. Mina ngithi thola iloya mngani ngoba fanele bakubhadale phela. Kuyaziwa vele ukuthi uwe nje umuntu oveza amabele, oveza izinqe ukuthi nje bona sebezoqhamuka baveza izinqe kuShaka mngani. Sebezoqhamuka baveza kuShaka bangakutsheli nokutshela ukuthi bazoveza izinqe njengawe. Hayi mngani. Hayi untshontsha lokho. Untshontsha mngani. Sokhuluma ekseni fanele sithole ummeli mngani. Kade vele babemusho uNomzamo ukuthi uyantshontsha. Nemngani. Hayi untshontsha kabi lo asisi somlungisa thina. Thola iloya kutshele mina sithola iloya. Nemngani. Okay, ayi sikhuluma ekseni ke. Okay, sure.